Alright, ayan, naimbag oras tayo amin na sangapada. Manipod dito yung Nemars Studio. At yung manay na sumagbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti maysa apagayam tayo nga problema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo ken ti manen ni kasin yung yong Ruiz nga may manen mang biyag ti maysa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to med balakadan ti problem of the day ni Agapito nga dinan inlanad ti address na ket ti surat na inna pinaulwan iti agmamalas ken ayat. Oh, anya ano? Agmamalas ken ayat. Oh. Sagudahin nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Agapito nga dinan inlanad ti address na. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nakisalaysay kasin yung deti parikot ko iti biyag. Kahit kay man nakablaawan iti naragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kastamit na nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga nalatak unay nga programa. Naawis tiriknak nga mangibinglay ti pakasarita kasin yung ngamin kahit kulaunay nga dinggen ti balakad yu. Takas makita yo iti paulo da iti surat ko. Agmamalasak keni ayat sipud pay idi. Sipud pay idi na sursuron ti pusok nga agayat. Kanayo nak nga agmamalas kasin. Agtawenak iti 30 ket inem. Nagagetak nga agtalon kasin. Adamot sang kabasit urnongkon. Kaya't ko kumamit din ngagsimpay ti biyag. Angem asawa laengen ti kurang. Adu dagiti babae wenno babalasang pagrukbabak idingem adu med dagiti pinakawalak. Gapo siguro ta ada tortorpek ket gapo ta saan ko nga naipudno ti marikrik na kadakwada nauna andak iti sabali a lalaki. Ngimidi ta agtawen akon iti nasaruk at 30 wenno 30 apuraen nak metten dinanang sangkay bagana nga ananwem ti adu nga urnong mo no awamat iti agbalito nga katakunay na mo iti biyag. Awan serbi ti gaget no awan mat ti baket kunana. Nagserbi nga rod akarit kanya kasin yung nga ikagumaakon ti agdaton iti asinuman nga pagpitikan ti puso. Nga kaya't ko nga asawaan. Tapno ti kasta. Matungpalen ti karik kadananang wenno kininanang nga agasawa akon ket maikaktumeten iti apu ko na kanya. Angem ti makadakes kasin yung agsasarano ti pannakapaay ko ken ayat. Jak amo no anya ti kurang. Jak amo no anya ti nagkurkuranga wenno anya ti biddot nga aramidek no apay nga amin met lang nga pagdatuna kon ket paayen dak. Idinto nga kanayo nakmet nga agkarkararag iti Dios nga ikkanak iti senyales wenno sign. Ket no ikkanak iti senyales dakkel unay a pagyamana. May isa nga kiniddaw ko iti kini Apo Dios kasin nyo. Tunggal adda iti balasa nga kahit ko pagdatunan ipakita na ko makanyak babaen iti maysa nga senyales nga isun iti naikari para kanya.
No kasano napasamak ti amin nga panakapaay ko kasin iti kalabas. Kasto man nga rugyak ti amin. Ti kayat mo sawen pare. Natagtaga-inip mo ni Christina. Wun pare. Kat dahito yun ti sinyalis nga kinidaw ko kini Apo Diyos. Sinyalis nga. Kat kinidaw ko kinkwana. Ngano adamot laeng namnamami kini Christina. Takayat ko ti agdaton unay kini Christina. Ang sakbeng agdaton hak. Kinidaw ko kini Apo Diyos. Ngay kanak iti sinyales. Uray baga na laeng iti taga-inip ko kunak. Kahit na taga-inip mo mat. Pare, iwag nga ron. Natagtaga-inip ko. Kasano? Anya nga iti natagtaga-inip mo? Basta natagtaga-inip ko ni Christina. Kay iso nga rod nga ina ko nagdaton into numalem kinkwana. Inagpasya rin dya balayda. Katapno sa anak nga maunaan iti sa bali lalaki. Siguda kon. Tadyak kayat nga maulit manen, di panakapaay ko, iti nag-arimak. Sinyalis mamatmati ka mat deta pare, agapito. Mamati ka kanyak, paring burnok. Italangin nga niramid ko dito, yung kitawak kini Apo Diyos iti sinyales. Ay di damo, saan? Sa anak nga nagkarkararag. Ay, iso nga, natalgit tirignak. Masigurado. Nga ison ni Christina. Ti naikari nga para kanyak. Halakit sapay ko ba pare? Makaasawa ka mo taon. Ay na, upat ti putot kon. E dinto nga si ka, single ka palaeng. Akas ti ko nam, virgin ka pa eh. Sabi ko di nga iba pa. Isang kadagulit yung pare. Wen, virgin ak palaeng. Dati kina virgin ko, isagot ko to kini Christina nga agbalintong asawa. Kisiguradong pa apareng agapitaw. Ala, sabi ko tagbalegi ka, iting ka panagdaton kini Christina. Nakarawat kamot baraw. Una nang, tindak panagdaton kini Christina. Sino nga Christina? Balasang ni Conchita? Iso na nang. Ayun na ya. Nadamag ko nga main, nga awandan itinapayag nga nobyo na. Balasang iso na. Kaya't ko launay tagdaton king kwa na nanang. Tanabayag matang nga kursonadak ni Christina. Alakit na saya ata baraw. Kahit namnamaam nga rod nga ada namnamam king kwa na. Saan lang nga namnamaam tanang. Kinidaw ko pa iti Diyos, kay kanak iti sinyales. Anya nga sinyales? Natagtaga-inip ko na nang. Inkararag ko nga iti Diyos, nga agkursonada kini Christina, kasakbayak kagdaton, kanak ko ba iti sinyales ni Apo Diyos. Kay iso, natagtaga-inip ko ni Christina, edi namin sa narabi na nang. Kat, nakaikideng akon, inakagdaton king kuha na itang amalem. Alak, sapay ko maata matong palday ta. Sapay ko matagpaypayso deta natagtaga-inip mo baraw. Sapay ko matagpaysaw nga sinyales manipod kin Apo Diyos ti panakatagtaga-inip mo king kuha na. Ay, mamati ak nanang. Sapay ko tamakaasawa ak tumutun. Kat madang kay tumutun iti apo ko yung kanyak. Wan anak ko, kanay lakay kan. Ay, madanagan ak launay amangan no agbaak kan, Diyos ko. Ngayon pagarabi, Christina. Ay, si Kagayam, manong agapito. Ay, wen, mabaling ka dito umayagpasyar, ading ko. Siyak ti pasyarin nyo, manong? Siga mo laing ti balasang dito balayo sanggad eh. Ayun. Adagayam, awit ko nga natnateng. Ay, para king ka. Ay, agyaman manong agapito.
Awan ti anyaman na. Mabalit ni sumrek, Christina. Ay, yung gayam. Pasensya kan Ala, nagbastusak natin. Ay, awan ti anyaman na. Ala, agtugaw ka. Manong agapito. Gayaman at ading ko. Um, apay gaya mo may kay agpasyar kanya. Ti kinagpaiswan na. Kaya't kukumati agdaton king ka, Christina. Manong? Nadamag ko ngamin nga medyo nabayag mo ten nga balasang ka when single ka. Natamag ko ga nagsina kayon kanday sigod nga nobyong. Ay, uwin nga rod, Manong. Daksang gasat na saan nga da kami ti. Nagkagasat. At siguro sa bali nga kagasat mo, Christina, ading ko. Siguro, Manong. Angin, nukasta. Adda nga rod tinamnamak. Ha? No ikan naglaing ti gundaway ko, ading ko. Kaya't ko nga ipanagdag king ka ti kinapudno ti panagayat ko king ka. Alam, Manong. Itakalaan nga umegpasyar. Panagayat mo ti pagbagamon. Masigurado nga panagayat ti marikrik na king ka, Christina. Tapno paniknik king ka. Aklunem laeng ti idatdaton ko nga ayap. Nakasaganak nga mangi kasarking ka. Anya? Adda ka di lang namnamak, ading ko. Manong. Ading. Saan kumot nga? Panang dilaw king kangem. Kaslang saan ngamin nga titipom ti. Ti kayat ko nga baling nga katakunay na itibiyag. Anya? Ay, anya ti kayat mo asawan ading ko. Sakit, kinitam iti bunga bagik. Pasensyan, Manong, angem. Ang kong amin nga kursunada ti panagar-arwat yo. Manalon ka saan ka di? Uwan, manalunak. Nagagatag kag talo. Nalawat ti taltaluna. Kat adun ti urnong ko. Iso nga, saan kanto nga agrigat kanya, Christina? Uwan, Manong, pasensya ka ng jakmat kahit nga aglibak. Saan kong inarapaap ti may nga manalon laing agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Ayaw ko mo iti problema iti may saman nalon ading ko. Kasi ko man dyan pa nag-arwat yung Manong. Anya? Tapno saan kan nga agbanbanog, ibagaklatan, Manong. Ibawing mulatan ti marikrik nam kanyak iti sa bali. Ngamin, awan to tinamnamam kanyak. Angim natagtagainip ko ading ko, Christina. Natagtagainip ko. Natagtagainip ka. Anya ti natagtagainip mo, Manong? Basta. Basta natagtagainip ka. Kaday jay ti sinyales manipod kini Apo Diyos, nga data tinaikari iti tunggal maysa. Ay, saan ka matagtagainip, Manong? Ken maysa. Ulitek, Manong, haan nga si katitipok nga lalaki. Amot yung nga rudin ating ko. Anya, Manong? Amot to'y na natin. Uno saan, bayadam layangan, balur duwaga subday ta. Ay, unay kamutin, Manong, alayam natan. Adumat piti natin mi. Ay, sige, inakpay nga rod. Sige, Manong. Unay mo tinanang. Nga, pengagsangit ka nga eh. Tiamok no.
Ni Christine ang tinay kariya para kanya. Kat apay, rumbing ka di nga agbartek ka, ha? Luka. Unang inamnamak na nga isunti babae nga para kanya. Intad nga ron di apo Diyos ti sinyalis kanya. Anya nga sinyalis ayaday ta. Natagtagi mo ako nam. Kat gaputa natagtagi mo, kat isun ti agbalin nga katakunay na mo itibiyag. Unang nanang nalawag iti taga-inip ko. Anya ayat tinatagtagi mo. Basta nanang. Anya nga basta, ibagam anya, miss, istorya, anyat natagtagay mo. Tama nga no kabaliktaran din napasama. Saan ka mamatmati ti kastananang. Ay, ti amok ni Christina ti agbalin nga asawag. Ay na, Diyos ko, aya, deta tamang namnama ka, gapulatan na tagtagainip mo. Panawang kan. Ornosem to deta na ginumam. Unay matan. Diyos ko, ti amok no ison ti sinyales mo. Angim sa anak tupulos nga mawalan ti tinamnama po Diyos. Sabi ko matamang tid kan tumanin ti sinyales. Sabi ko mataus-us tunton na ti sinyales mo. Sabi ko matati sumaruno ko isunton dagbalik nga katakunay na iko Diyos ko. Nalapsat dagiti mulam parang agapito. Kasi na po Diyos, parang burnok. At napintas ti tubo da. May tsambam manan. Diyak man naman nalamis ti imam. Siya, kanayon nga matadakal dagiti mulak. Manulaang mati may maapit ko. Kanayon nakamalugay. Dinto nga sika. Kanayon kang agsiswerte. Agsiswerte ak ay titalawon. Ang sa bali mo titi pagmalasak, parang burnok. Ilablife manayon. Agmamalas kin ayat kung namanayon. Una, tanapayak manayon iti kalabas. Ay wang gayam. Anya din napasamak kada jay pa nagdaton mo kini Christina. Nga kunam nga natagtagainip mo. Awang pare. Malaslat da. Anya. Kaapay. Nandiyan ka mo. Saan ka nung nga kaskanyak titipo na nga lalaki? Kanya kung mga iti madimot kanyak mo't pare. Madi nga tamot at ipanagaruwat mo nga nagdaton king kuha na pare. Hindi. Kit insuot ko mat dati kapipintasan king kadadalusan nga pantalong ko. Dati kakaisuna ang manmanok ko sa rin nga sapatos ko. Dete balat. Dete leather shoes. Kuwa, isumalaang ti sapatos ko nga matino pare. Kanino sar ko day di pulo. Dati pulo day di tatang. Ay, unay mo. Aglang lang nga kang alakayin Lukas jay pare. Imbagak magkangkwana nga nagagatak ag talo pare. Magakpay nga adun ti urnong ko. Ang pinaainak mo lata. Tadi na kano kaya't itikas kanyak aman nalon. Saan mo ang mababalawa pare? Ang mga no sa balimot iti arapaap na ngagbalin nga asawa na. Bay, amlata na lipate mo. Ayun kayam. Anya. Kidi mo ipadas dati balasang ni Tata Timeng. Sino nga balasang na? Dati saan unay nga? Maun-une. Dati kanayon nga, dalatay ti balay da. Sino ti bagbagam? Ni Bernadette. Ay, ni Bernadette. Ayunan niya. Managbabayin samot na jay. Takas ti kunam, manmanong arumwar. Sa nuwag agbado ko, nakabistida ka na yun. Wen, iso pare, iso di jay. Balasang day jay. Ay no, baruak pa ilahaya kat armek day jay, Bernadette. Damag ko pare kat virgin pa ila day jay. Pag kunaamot nga virgin, paring burnok. Kadaman pa tinadamdamag kung ano nobyo na. Awamot pa iti nakidamdamagan na nga aday niyaw awid na unim niyam amunay ti balayda nga boyfriend na awam mait uri kano idiag basbasa awan kano mo't itinagbalin nga boyfriend na iso nga pamati ti kaadwan virgin pala day nga Bernadette agit na virgin to virgin ko naman pare anya ti kayo mo sawan dakay siguro ay tinaikare
Tagpada kayo nga virgin. Bernadette. Sa bagay, nalapsat dahi nga Bernadette. Ang imsaan nga tanga, adayo unay ti agwat may. Agwat nga, ay iso lang Manumala ta sa nga pulo tawin pare. 36 ko. 26 na sa pala ay. 26. Mayat. Mayat gaya. Maguri ka pare. Tinaktuman sirpatan madamdama. Baring numara na nga aday sunay di paraangan da. Sa akto agkararag kini Apo Diyos. Apay ngay. Kaya agkidawak iti sinyalis pare. No adam wala namnamak kini Bernadette. Ay una yun. Madilang arog nga pimayson na ti sinyalis nga ibagbagam. Ay na. Dakkel ti pamatik iti Diyos paring burnok. Iso nga jak tumawanan iti namnama. Mala. Panawang kadamdam mga ruden, inaktuman palikusan, Jebalayda Bernadette, sa akto kararag kinapo Diyos, pare. Makamu ka pare. Ay nabaraw, nuing kaagdaton manon iti babae. Saan ko mga kasta ti arwatam? Anya ko mati problema nanang. Napintas tupid na ito badok. Bado day di tatang, saan ka day? Awan ang day tamot ka na yun, ti pagbadbado no mapang kaagdataon. Awan nalat sa balin aya. Di ka ko magumatang, nagadot kwartam nga kunam, di ka magumatang iti barong arwatam. Ay na. Isupay tay gatang ko nanang. Gatang kulat abunon Wanangam na Kastat langam. Amang di nakanto mang kayatan. Ano talaga nga naikari nga para kanyak nanang uri anyat ararwatag uri kasanot langak aklo nendak dahi tati pamatik ken mangnamnamaak tangamin nang ten ni Apo Diyos iti sinyales nga dakamin tinaikari ken ni Bernadette. Anya man nga sinyales nga sasawamon sika agapitaw. Natagtagainip mo kadimanan day nga Bernadette. Pudnot ako nam nanang. Ay. Anya nga tagtagainip day niya? Ay kwa. Basta nanang. Natagtagainip ko ni Bernadette. Ala, panawang ka pa nanang. Tayin na ko nagdaton kenkwana. Hey, pasensya ka na Bernadette. Basit la dati awit ko nga nateng. Ay, apay nga nang tad ka iti nateng. Manong agapito. Kwa. Awang nga minti pangalaak iti sabong nga itit cooking ka. Iso nga napanunot ko, nateng laeng At least, masidam. Ngim apay. Kwa nga men. Ket, yan tangay balasang ka. Samat siguro nga dakes, no, di may sa nga baro akas kanya kat umiagdaton kin ka. Anya nga agdaton ti kahit mo sawan, manong. Agdaton iti panagayat. Awan ka di tinobyom? Awan tinobyo. Manong agapito. Oh, nukasta, nawaya ka. Balasang ka, baruak. Nagagutak ng agtalon. Ado ti urnong kon. Iso nga asawa laing ti kurang. Sapay kumata sa anak to paayon. Bernadette. May kaagaran, manong. Wen, kasta ngagpaiso. Ti kinagpaiso na ading ko. Ingkarkararag ko iti Diyos. Kat kinid daw ko nga mangtid iti sinyales. No, adamot laing iti namnamakin ka. Natagtaga-inip pa? Natagtaga-inip na? Wen. Anya nga iti natagtaga-inip mo, manong? Basta. Basta natagtaga-inip ka, Bernadette. Kat data, pamatik nga. Sinyales manipot kinapo Diyos nga data tinaikari iti tunggal maysa. Kat saan kanto nga agbabawi kanya? Saan kanto nga
saktan, saan ka nga lukwen, kundi saan ka nga agrigat kanyak, no bilang laing taaklunin na. Bernadette. Pasensya kan manong. Kaslamok man ti pagtarusan na dayto yan Saan mo't nga, saan ang kid nga agibas-basar iti lang Ay, dukas ta, imbag ka pa Tadang iti, imun unang inarem ko. Saan da ka no tipo iti kaskanyag kapo iti langak. Dukas ta, awan ti problema ken ka iti langak, iti panagar-arwat ko. Awan kanyak day tamanong. Anyang nga ti problema, Bernadette. Ada ka di kayat mong ibaga? Yan tangay awan mo't ni tatang. Ibagaking ka dayto manong ngem saan mo nga iwarwaras Saan mo ko mga ibagbagay ti sa bali? Ti anya, Bernadette. Kwa, awan ti boyfriend ko. Oh, kitwiso. Awan ti boyfriend mo, awan ti girlfriend ko. Anya nga iti problema. Ngem, ada girlfriend ko. Anya? Ada nubyak. Ay, anya? Ay, kasla. Madin sa ti panagdengig ko, Bernadette. Awan ti nubyo. Ngem ada nubyak. Awan tinubyo ng adanubyam. Shh, saan ka makatagari manong? Bakit no agasang sangpot ni tatang tamangig na? Saan na mo? Saan na mo nga? Saan na mo? Nga tumbuya. Anya? No kasta. Pamarang ko laing dati panagar-arwat ko. Tai di nagatap ni tatang nga tumbuyak. Ang mabuti nga ngamin kinkwana isong agpampamarangak nga babae ngim no dak di taruar lalaki babae di kayat ko. Ay, na yan. Pasensya kan manong agapito. Tapno saan kam to nga agsubli-sublin impudnok ken kan. Sorry. Nula ko mababaiyak. Alagat awan problema. Angin, babae mati kayat ko. Kwa. Amot yung arod data natan. Anya? Uno bayadam latan. Balur 150 data. Ay, alaim na tan, manong. Angko kasapunan. Ay, sige. Amot yung arod. Yung nagpengarod, Bernadette, ading ko. Ay, sige manong. Pasensya apay kas na tamatamparan nga gapito. Apay. Anya problema iti matak. Kasla bumbumsog might. Kasla langam ti nagsangsangit. Ay, kwa. Nagsangsangit ka man siguro, tanapaay ka man nadamag ko nga rod ka. Napangka nagpasyar kini Bernadette. Uwi nga rod. Ang niti ko napaay ka manayin. Uy. Kaya apay Mark, di nakakayat. Di naman kaya ti panagar-arwat maun. Saan ta nga pagsarita ka ng paray? Bakit no makabasulak? Bakit no adda may bulgar ko nga sikreto? Nga saan nga rumpeng bulgar? Anya nga sikreto paray? Baba mo paray. May ipalpalagip la kadyak pa nakapaay ko manayin. Ang mga nog sakit ak manin at nga bumsog dagiti matak.
Sana bali pare, to reta narapsat di kiti mulam. Naswerte ka nga talaga iti talon pare. Di ka man, tala ka man pareng burnout. Kanay mo baga nga swerte ak. Iti talon, kunak. Unang magmamalas ang mo't kinayat. Bakamat no saan nga isudat na ikari aparaking ka pare. Baka saan pe nga simmang pot, deti na ikari nga talaga aparaking ka. Hanya ti kayat mo sa wine, pareng burnout. Kaya damag ko, amom, malagit mo, asino ti first love mo. Alaman, hindi agad adal tayo. First love ko. Wine. Ni Victoria ah. Isaw. Apa ni Victoria? Adadya abroad. Agawid ahin paray. Anya. Wan. Agawid ka na. Awang pa iti asawa na. Ha? Ni Victoria. Nga first love ko. Wan, ni Victoria. Nga first love mo, ang saan ka mat nga nagdataon. At atorpe-torpe ka mat ide. Aging ka nga, nagkanubyo. Nagkistayan pa nag-asawa. Ang nagloko mo dati nubyo na. Kaya di ko, nag-abroad. Nga di mo pulos na ibaga-baga ti Marikrik-nam. Ay, uun nga pa isaw. Sumangpet pare ko nam. Uun pare. Manibo di pandemya kat sa nga nagaw-awid. Kat damag ko awan pa'y pulos ti nagbalin nga nubyo na, sipod ide. Bakamat no isot na ikarya para king kaparay. Oo nangem. Pengor nga matagtagainip ko dagiti pagdatunak. Diyan ka mo ah. Mamatpati ka mo deta sinsinyales. Oo nangem mamati akiti Diyos paray. Oo nangem. Amang ano ni Victoria, tinaikari para king ka. Sumangpat ka no into no lawas na. Kurt. Katsika ah. Ag disi-desisyon kan. Ag panupanunot kan. No agdaton ka kini Victoria. Hun ngagpaisoan niya. Wala, sige. Agyang manak pareng burnaw. Tapi impakaamum kanyak dahil nga banak. Sika nga agpaiso. Victoria. Uwen nagapito. Dakal ti nagbaliwam. Uwen nagpaiso. Ngimisit ti kudil ko, gapo iti panagtaltalon ko. Uwen ngim nakatataer kalatta. Sipod idi high school tayo. Nataer kan, aging kaita. Nukosta. Nataerak para kay ka, Victoria. Ay kitun ah. Amom ka di nga, idi high school tayo. Sikat ti first crush ko. Anya. Ay, amom ka di, Victoria. Sikamot ti first love ko. Talaga? Angim, apay nga saan ka nagdaton kanyak idi? Mabuti nga kami ni Day. Ken mabainak. Ken jak amo no kasanok nga ipudnok ka. Ti Marikrik na, Victoria. Pasensya ka. Kitsika. Api nga saan ko nga. Saan mo ngayon parik na kanya kidi nga. Crush nak. Gabuta. Naganos pa iti panunot ko iti. Jak mat amo no kasanok nga. Iparik na king ka nga kursunada ka. Siyempre babae ak. Sa bagay. Ang imita. Agpadatan nga nataingan. Agpadatan nga matured ti panunot na. Uwan nga paiso, Victoria. Agpadatapay nga nawaya. Single ka. Kinairanran na ti panagawid mo. Nga anya. Nga agmamalasak kiniayat. Tagayam. Adda iti sa balingan na ikari nga para kanyak. Iso siguro mat nga kanayon nga papaay kiniayat.
siguro sinubok na tan ni Apo Diyos. Ngayon mo na, sakbay nga, pinagsabot namanen, tidalan ta. Bueno, pinagsabot na tamanen. Ket dagita nga padas ta iti biyag, iti ayat. Isunto ti agbalin nga pundasyon ti. Ayan ayat ta. Nukos ta. Umanugot ka. Nga makikalay sa kanya. Wen, gaputa damatin mariknak panagayat ken ka agapito. Lukas ta. Agayan ayatan, Victoria. Wen, agapito. Ay, agyamanak, Victoria. Nakaragrag sakak, Victoria. Kalpasan ti pan nakapaay ko iti namin adu nga daras. Agasawatan ton. Gastamat kanya. Ket mabalinta ka di nga i-advance na ti honeymoon ta. Adala taking ka. Nabayag pekit din nga at arapa-apet nga adan mapasamak ka data. Idi pailaan kasangsangpet ko. Nakasagana ako nga mangipaay ti amin ko keng ka agapito. Nukasta. Pagayatan tangadwa dahito nga mapasamak. Saan ka di nga nalaing kaagtalon nga kunam? Wen. Edi alisto talang nga makabuo. Alisto talang nga maadaan iti anak. Kayat ko kuma. Saan lang nga may maysa, saan lang nga duduwa, saan lang nga taltalo. Naragragsak no adado. No iso ti pagayatan, Victoria. Iso ti masurot. Aging nga kabailak. Pututang ka. Iti mamin adu nga daras. Agyaman na. Agapito. May kangarote. Kasta uri ti ragsak ko, Victoria. Agapito. Kasta uri mo ti ragsak ko. Dalusak nga rin to'y talo na yun. Napagbulak. Sige, agapito. Makamuka. Victoria. Victoria. Nakasagana kan, Victoria. Uwen, agapito. Itayak pelagur uray, iti panagmulam, iti bini. Dahito yan. Mano aya, nga bunga tiket mo. Mano nga bini. May laang mata. Hindi ka na tikayat ko. Kada season, agmula ka. Tinawan. Tapno no ad-ado. Ad-ado nga bunga, naragragsak. Una, rugyan tangarudan. Rugyamon ti agmula. Agapito. Victoria. Ito yun. Victoria. Agapito. 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 Agapito. Agapito rin ka. Nanang. Mabangbangungot ka ba raw? Hanya. Itay ka pa lang apok kaw, iti Victoria madanaganak. Di ka pa'y mariing. Anya, hananang.
Sino a Victoria aya deta? Isaw-sawang mau. Nukas na. Taga-inip lang ti amin, nanang. Una, kasta unay ti panangar-arakop mo deta pungan. Diyos ka, mapamumpay ag-agkan. Mutik, katak deta supot na, kat ni, katay-katayin. Ikakasik aglablaba, Diyos ka. Anya? Una yan. Anya pare. Ingkanton akit sumangpot idigal man. Baka lumaunaan na ka digiti sa digiti lalaki diti lugar tayo nga padam nga dandani nagbaak. Saan salatan pare? Anya? Kitimit ko na nga ingkanto agdaton kini Victoria ya. Neta ka man. Apay, saan ka di naka dawat iti sinyales kini Apo Diyos? Ay, saman. Kamalagayam. Tiki nagpaiswan na. Natagtaga-inip ko mo di Victoria. Kasano nga anya ayat natagtaga-inip mo? Basta. No anya ti natagtaga-inip ko idi kini Christina, kastamotan kini Bernadette, kasi mo ti natagtaga-inip ko kini Victoria. Anya nga ro day dyan natagtaga-inip mo parang agapito. Basta. Anya nga basta. Kasi sinyalis ako nam, anya aya di nga sinyales. Anya, tinapasamak ijay taga-inip mo. Anya inaramid yo kini Christina, kini Bernadette, kini Victoria nga, agpapada ako nam. Basta, ay, nagrigat ka mata kasalsarita parang agapito. Nagrigat ka balakada na ta, di ka mat istorya amin, di ka mat ibaga amin. Kwa, natagtaga-inip ko nga, nagkanaig kami. Anya? Ang dati na ude, ni Victoria, naputed ti taga-inip ko pare. Anya nga naputed? Riniingnak ni nanang. Nabitin tuloy digiti viewers ni Kasin Yung. Anya nga bagbagam nga viewers? Basta, malagayam na tagtaginip mong Victoria. O di sinyales day tanga kunam. Kadiin ka agdaton king kuana. Unang makadlawak nga rod. Anya nga makadlaw ka nga niya. Tunggal agkidawak kinabo Diyos iti sinyales. Matagtagainip ko dati babae nga kahit ko nga pagtatunan. Kaiso, sinyales nga rod. Unang imnoynak matagdato nun. Mapayak mat. Kasta idi kini Christina. Kastamot idi kini Bernadette. Kat ita, natagtagainip ko di Victoria. Kahit ang mga nukas jay tumot. Nga, mapayak tumot loko-loko tilada ba? Tilada nga pang panunutin, mamatematika ka na kita. Guri ka, sa bagay. Anya ka sa bagay man naputid ti tagainip ka. Idi ka ni Christina ken Bernadette kat saan nga naputid. Ang imday tinaudi ken ni Victoria. Riniingnak ni nanang. Ay, hinaagmauyong kan, parang agapitaw. Sila bagbagam. Mayat sa niya. Panawag ka malagay. Baka maaringan aktikin na mauyong mo. Uwan. Naputid. Ti taga-inip ko. Sarting mo nila, parang agapitaw. Ay, katkatawaan, dakatagtano makita, dakakasta. Pinutid ni nanang ti taga-inip ko. Siguro agad ninanang ti sinyales ni Apo Diyos. Tapno ti kastakit. Ituloy ko ti panggap kong agdaton kin Victoria. Namuna tayo tuloy na lang ta. Palawak ka nga talaga pare. Bibiyang ko, nagbaling ka mauyaw. Makapamauyong nga talaga, di nga sinyales. Sige. Pagdato na ko, ganyan Victoria. Ang maguri ka. Kaslamadi. Api nga ta pinutid ni nanang. Amangan mo to sana kaya't ni nanang nga maasawak ni Victoria. Ang mapay. Diyos ko,
Nagrigatin aya nga basahin di nga sinyales ni Apo Diyos. Inakatagdato nun saan. Aha, surat aklatakin ni Kasin yung ay sudalatan di pagdamaga. Agpabalakadak kadagiti viewers na. Bareng naamuda mo ti agbasa iti sinyales. Manibod kinapo Diyos. Ilipas ko la dit trabaho, dito italon. Ito no makaawid ha. Agsurat akton kinikasin yung. Sakbay nga maladaw ti amin. Ang mga numauna andak kini Victoria. Anya day ta isursurat mo baraw? Kuha na nang. Agsurat ag day programa ni Kasin yung iti Facebook. Ay day ta ding tayo no kwa. Kat day jay kay problema mo day jay. Isungarod nanang. Anya ay problema? Basta nanang. Dear Kasin yung. Sakbay man ti amin. Kraka. Matamtaman to deta greetings sen. Kakapalat title na. Agmamalas kinayat. Nyaya. Sakbay man ti amin. Kablaawak man dagiti nagkakaplapsat a viewers mo nang runa kadagiti single ngagsapsapol ti maasawa na adtoy tinumutoy biyang nga madi ay agmauyong kansan si kaagapito agsagsao ka nga may sam isa ka na lang agsursurata ay Diyos ko aya ka. Tawagak latan ni Kasin yung. Ta istorya nagrigad gayam tagsurat. Kasta nga rod Kasin yung tinapasamak iti namin adu-adara sa panakapaay ko kini ayat. Aging ga iti saan ko nga panagtuloy nga mapanmang mangaram kay ni Victoria. Gaputa kasapulak ti balakad yung. Kat sabay ko makasin yung tadati inistoryak nga pakasarita ke malawlawagan ti panunod na kiti viewers. Amang ano da kayo ti makabasa ti sinyales nga ibagbaga. Anya kadit ka ipapanan ti natagtagainip ko nga adda napasamak mi ken Victoria ang pinuted ni nanang. Ituloy ko kadit ti mangaram ken kuana. Ituloy ko kadit ti panggap ko nga agdaton ken ni Victoria. Balakadan dakman Kasin nang runa kadagiti viewers. Ket sabi ko adda na ibati na nga adal dati nga pakasalita. At sabi ko ket nakaited liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak kadim nga kinagbuya. Iyon akong dagyaman kadagiti makaited ti balakad dagyaman ak unay ken Kakasin ti anos mo nga nagdengeg ti panangisalaysay ko ti pakasalitaak ken ti laing mo nga nang tedbiag. Sabi ko ket may kandak ti balakad. More power to your program and God bless everyone. To'y agmamalas ken ayat apagayam mo, agapito.